Weno rei tiwi, no tātou anō, te Māoringa nui, te honotanga mai o te minita whakawhanakero he o matua Shane Jones ki tā tātou wānanga i nei e te matua e mihi nui ana ki a koe. Tēnā koe. Kia ora, ngā mihi kia tātou. Ia hoa, kia tīmata tātaua kōrero tātaua wānanga kia te kepa Sterling kua hinga nei. Ko ana tama e toru hoki mate i te tukinga waka i ngā tau o mua. He tauira no te kura o tīpene, tō kura o mua. He hao maharatanga kia te kepa, he hao kupu mihi ki aia. Ai, tana tamaitia George, mau anō mau i te kura i tīpene, he toki mo te whutupōro. A mō kepa e ao te kaiako, he ngaio. Taku pāhi maharatu ki tana pāpā i te wai hāmenengi ai o hone harawira mā ki te kōti mo te patu-patu. I ngā koroke nāna i whakahahani i te mahi o te haka i roto i te wai a mātua i te whare wānanga i ākarana. Hoi nāno te kaumātua i puta i roto i te kōti ko eruera, te pāpā o kepa, hei tuara, mō ngā tauira Māori i taka ki te raruraru i te rā wā. E hoa me te mahara hoki ki ngā kore rongonui mōna me tana pāpā, me tana tūpuna, mihi kō tuku, māku te ki, tēnā kaumātu i āia i rungi tana tuara, i tana rai, te whare tātai o tana iwi a te whānau apunui. Ia hoa, he mahanga pou o te mātauranga Māori kua hinga i kō tatāke nei, tātāmati, whatarangi, hirini moko, iaia nei, ko te tangata nei a te kepa, ai rā nei e pātai ana tō ngākau, e te atua, kua hatia koe e mātau. E hoa, ko tā te atua ki a mātou, ako ohoho i a mātou ngā mea, ko haka mahuingia ki muri nei, me atou rui i ngā purupura. Ko tēnei kaumātua a te kepa tāna i rui ai, tāna i ngaki ai, ko te māro o te hinengaro. Hora kau he tauira tuatu i aia me ngā mahi metia mai e ia, hako i te noho i roto i tāmaki makaurau, ko tata kore kitea, he mahi te kura, ko te rite, te hohonu o te mātou ki te reo Māori, tata kore kite he tangata pēnā i aia. Nā, ko te haka mātou tau, o ngā tāngata kei muri mai i aia, me mana woroa, kia rite ai tā rātou kake ki te taumata o te mātauranga ki orite ki tāna i oti ai. Tangata i whāngai hia ki te kai māro kāre kore manawa roa e rā ahuatanga katoa e tika ana mō te kepa Sterling. Kāre pēr e tika ana mō Christopher Luxon e hoa, tō hoa i roto i te kāhui kāwanatanga nei, i te mea kua puta no tana ihu e hoa. I te hia o etahi, o ona no ki te tūraki i aia, pēhe o whakaro ki ngā raruraru i Wainganui i a nā hinara, me te hia o etahi o rātou, ki te toki i tō rātou rangatira i a Christopher Luxon. E hoa kia uru mai tēnei ngārara ko te wene. I wainga tonu i te kapo ngā kaitoranga pū, te rā te puehu ka puta, nā ka pura ngā kanohi ne. Nā te hanga nei ko ngā kanohi kei wā mātou piri kei tēnā ropu toranga pū, he purana. Tika nā rātou kia mahara ko te taumata i whaiwhai mā rātou, mā mātou noki, ko te pōti hei te marama o Noema. Engari, māku te tai aka tauki, aka putatu ki a tātou, ki a koe noki mo tēnei kaua o te Aotearoa pū. Ko tā te tika, he papaki, tā te teka, he kihi. Engari, ko te koroke nei, pākia kia hinga, ko rau e mohe mena, he tō tahi, he tō rua, he tō toru rani. Engari, ko rātou ke, mā rātou anō, aka māramatu ki te marea. He atake o rātou i pēnei ai rātou ki a rātou anō. Tā māko wini tana, he rauhi, he kohinga pōti kia pai ai te tere o tō mātou waka e mara. E korero ana mō tā kōrua ko uni tana ko hiko i ngā pōti. Ko era hoki, te aronga tika, te aronga matua i tēnei wā, e te matua ki aro tō tika ki tērā kaupapa. Hai aha, te kai anō i a koe i roto i tō ake rōpū pēnei a nā hinara i tēnei wā nei. Engari ko te Opportunities Party, ko era hoki tētahi rōpū e kohi pōti ana i tēnei wā nei he ai ki ngā tauranga o te wā. Engari, tērā te kōrero a Helen Clark, Premier o Mua, e pāna ki te uiui tanga i mahia e Kile Wong, i te taha o Jack Tame i ngā rangi whakatānei, anō nei hei tā e Helen Clark, he taraina kua pare kuratia. Kei te whakai koe ki tērā kōrero a Helen Clark? Ai, kei pō he koe,
nā ka peitangia ngā ngutu o te kaitoranga pūkateiga meinga he tohunga, ka hore. Tārea te wāka kitea mena he ngako. Tārea te wāka kitea pene whai iwi tuaro ana. Mā kua noa mea tu ki a tātou, a tōna wā tēnā ropu ka kitea. Ko te kete, ko te rite, ki te tangata e noho tahanga ana, ora kai kākahu. I whakarewa hia e te Pāti Māori, tā rātou hi koe ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, i ngā rangi whakatānei, nā ko tētahi o ngā rautaki, ta whakapuaki hia mai, ta whakatakotoria mai e rātou, kia kaua rātou e whai te pōti a Pāti, engari e ki ana rātou, ho mai te pōti a tangata anake. Ki o whakaaro he rautaki pai tērā, he rautaki mō rea rānei? Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rawiri. E tae te pupuru i o rāua tūru he tōreretanga ki te mate. E kore te marea whānui e whakaea i te tūmanako ki wainga tonu i etahi o a rātou kai tautoko ki a tautoko tia a Pāti. Tā te me nā rātou anō te ingoa tō rātou Pāti i whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro, i ngā taiapa kei wahotu i o rātou kāinga puano. Engari, mā kono mea tu kia tātou, kei kona no te ropu reipa e whakapātaritari ana i te marea. Kia kauara wātu rātou e whakapōhehe e te Pāti Māori, pēnei me te wā o te tukunga pōti hakamutunga. E taku whakapai mahi nui, mahi pakeke, mahi uora wātu. Kia hoki anō ngā kaipōti Māori, mātotoru ai, pūruru ai, ki a Rawiri rauko Debbie. Tā te me, te nui ngō ngā mahi o tia rātou e aka tūtū puehu nei, e mahi kapa haka noi ho, ora kau he hua ko tahi puta. Vai, te matu e mi ane ki a koe, i puta i a koe e tahi taonga i tēnei rā, tēnā whakatau aki i a tā kohatia mai e koe, ko tuhia tērā ki te rai, hei, whakaputa mākua tōna wā, engari kami i te ngākau ki a koe matua, hoki tonu mai nei koe ki te whakatakoto i o kōrero i o whakaaro, nei a te karere mihi atu nei, matua Shane Jones, minita whakawhanake rohe tēnā koe. Hei kona, hei kona.